Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kakinuhon niya laikay jong kariwar Mingi Sports Association kanya kun persya ya karang da Jet United Football Club ha ka arpu kundai terik ubanay naiwing arajar arpuway ha ka por shibaji no pai sngi ha madan UUPSC Urkso kabadan hapun ursla. Kani kajing nilai kai perlok kan longkum ka senjam ka basdang jong kariwar Mingi Sports Association ban pen KM ya ka mensem nilai kai kenjat ball ha ka tain riwar Mingi. Uklor yale kai jong kari u aibor lang kongji u badai ne katain pun ursla un sami madan lang hagane gasngi ban aimen sem ya gisamla Dangshen kariwar Mingi Sports Association kala jid di kirang yale kai haga arpoterik u banai naiwing arajar arpuway hamadan pongtung ha ka bapala chispa angut kisamla katain kilapoi hagane gasngi ngadon ngatang kata kawai ba kajing kerpat benya besi ke bolak krem kini nak kuat benum deh suker giba syakjet na giban syakjet nomor ba kanen der gasin gaba haddo besi dingbun kapor ba nyai persang hi mungkin di jak trial lesi kanen ready tanam tak singi up ndai giba buat trial kata ka lawe jo hi ding up mungkin kapor giban test hi na banta pinyok hi kata kanam kaba lesi agnut hi hok mungkin form kan dengan komiti, form kan dengan sen, apa yang tip kongkariwar Mingi Sports Association. Karena ada keseng temai, kaba ikwa itrang ye ji bini em kibasian sudah, kirang bak sudah saudar, dari bacaran belum ji, tentang ini ibas sino, ini kirang bak nadin, mingga jing temu kabung rak napi sejauh. Tang melada jing temu tang mai, upinyu pinyu mentai kan. Sekarang bak napi, bangnya Tracy Tompi. Bang ya saya bila kasap ke bang, kajing mut mai hana nyudai tam nang football. Iya teh nanti.